Din hija l-podda numru 576 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn Red Electric, Mario De Bono, Walter Mikallef u Joe D'Amicoli. Ma nibdew illum bil-Melbourne Ska Orchestra. Sometimes the temperature is right and you would see you dance until daylight. But sometimes it's just a hurricane. Pick up Newport straight to Spain and try to guess it. And then you miss it. But don't wait long if you don't turn around. One day's loss is the next day's crown. Sing good days, bad days. Oh yeah, we're going with the flowing up. Good days, bad days. Who knows? Yeah. Some gigs the band has had to do. Begs the question, well, who pays who? You built the old stage and remixed the sound. Cooked all the food, posted all the town. The 10 sold tickets. Just couldn't pick it. But as it turned out, we had a rush at the door. We caught a fire and mashed up the floor. Sing good days, bad days, bad days. Going with the flowing up. Good days, bad days, bad days, alright, yeah. He says, she says, oh, what do you say? Going with the flowing. You know, I know my soul. Most time it's a limbo thing in the middle of a boxing ring. But now and again the feel's just right. It sounds even better if you dim the light. Sing good days, bad days. We're going with the flowing number. Good days, bad days, bad days over and over. He says, she says, alright. And going with the flowing number. You know, I know. Good days, bad days, alright to wait. If you're running with a stint and you roll into a ditch, from the story has a twist. You forget the things you miss. Yeah. He said, and she said. Iltqajna l-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 576 f'din is-sensiela. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com fejn issibu l-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. Illum ftaħnija bil-Melbourne Ska Orchestra ta' Nicky Bomba, hemm fiha wkoll huwa Michael Caruana Sintendi minn Melbourne l-Awstralja u dawk il-mużiċisti kollha ta' din l-orkestra tal-Ska. Good Days, Bad Days. Naħseb hekk bħalissa għalkemm forsi hemm min jargumenta u jgħid illi hemm aktar bad days milli good days bħalissa. U nippruvaw nkunu ottimisti. Bħalma pereżempju qed jippruvaw jagħmlu anke il-Red Electric meta qed toħroġ oriġinarjament din il-poddata fil-weekend tal-bidu tar-rebbieħ ta' Marzu tal-2020. It-tnejn fit-tmiem dan il-weekend il-Red Electric se jkunu qegħdin jippreżentaw jukebox live b'fsett akustiku permezz tal-Facebook. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com. Imma ħanisimgħu Red Electric allura mill-album tagħhom Tragic Optimistic din hija s-silta Dangerous. I've been told that love is dangerous. Hits you cold when no one's home. I try to get away from this, but every step I take leads back to you. Chain that keeps me from leaving, and the reason why I'm still
best to know the thought of you. When I do, I feel so damn confused. I can't deny it, I'm addicted to what I've been feeling. Try my best to know the thought of you. When I do, I feel so damn confused. I can't deny it, I'm addicted to what I've been feeling. And that's the ugly truth. Hurts like hell. So where do we go from here? Late at night, I smoke a cigarette and drink until my head's been cleared. Yeah, I was told that love is dangerous, but still I couldn't save myself from you. 'Cause I can't deny it, I'm addicted to what I've been feeling. You're the chain that keeps me from leaving, and the reason why I'm still believing. Try my best to know the thought of you. When I do, I feel so damn confused. I can't deny it, I'm addicted to what I've been feeling. Try my best to know the thought of you. When I do, I feel so damn confused. I can't deny it, I'm addicted to what I've been feeling. And that's the ugly truth. Call me up, but I let you down. I feel my lungs give out and I hit the ground. I wanna pick you up, but I'm too proud. It's the last time, it's the last time. You call me up, but I let you down. I feel my lungs give out and I hit the ground. I wanna pick you up, but I'm too proud. It's the last time, it's the last. Try my best to know the thought of you. When I do, I feel so damn confused. I can't deny it, I'm addicted to what I've been feeling. Try my best to know the thought of you. When I do, I feel so damn confused. I can't deny it, I'm addicted to what I've been feeling. And that's the ugly truth. Dangerous Mek mela minant Red Electric, u kif għadna dettalji permezz ta' ToniSant.com. U fuq ToniSant.com fejn sibu mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi, jennu biex irrismu minnantkom semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Sibun ukoll permezz tal-Facebook, naturalment, Twitter, l-Instagram, il-YouTube, u kif nħobb ngħidilkom huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi jekk verament tridu ssibuni, però l-modi preferiti jibqa' dejjem permezz ta' ToniSant.com. Il-silta li jmiss ġejja minn album li ħareġ ftit tal-ġranetilu u kielu ġej snin propjament. Dan l-album minnant kantawtur propjament li ilu attiv fi xena mużikali Maltija l-aktar minn 40 sena naħseb issa. Qed nirreferi għal Mario De Bono illi l-album tiegħu jismu Noli u propju se nisimgħu it-title track minnu dan huwa Mario De Bono u Noli. Ta' sekwit it-tfal jiltaqgħu meta jkunu għadhom żgħar u flimkien jilagħbu noli sa ma jixbgħu lejl u nar. Imbagħad jikbru u anqas jidhru meta jistaħbew xi ftit ma' xi tfajla jagħmlu noli fil-għaxija jaqbdu jitfit. Mux dawn biss jilabu noli, jilab noli jaf kulħadd u jkun hemm
jinħeba ma taqbdux imkienu qatt. Mhux dawn biss jilabu noli, jilab noli jaf kulħadd, u jkun hemm min jaf jinħeba ma taqbdux imkienu qatt. Meta wieħed daqsxejn b'saħħtu iktar flus irid irekken, ma tat-taxxa jagħmel noli u xi numru kbir iċekken. Ħafna ġnus jilabu noli meta jieħdu bit xulxin, għax bil-kliem iridu l-paċi jaħbu l-armi erredin. Mhux biss tfal jilabu noli, jaħbu noli anki kbar li suppost imexxu d-dinja biex ta' parsi jidhru aħjar. Mhux biss tfal jilabu noli, jaħbu noli anki kbar li suppost imexxu d-dinja biex ta' parsi jidhru aħjar. Il-ħaddim ukoll jistaħba kif jiskarta jaf kulħadd, min iħaddem jilab noli telf isemmi will-liħ qatt. Anki x-xjuħ jilabu noli jibdew jgħixu fil-passat, kollox jaħbu biex sar jidhru imqad darba għal ftit sigħat. Imbagħad tasal l-aħħar noli ma nibqgħux man-nies ħajjin, u hemmhekk m'hemmx noli iżjed jew malħsina jew tajbin. Hemmhekk m'hemmx noli iżjed jew malħsina jew tajbin. Noli ta' Mario De Bone hemmhekk mill-album li ġib l-istess isem li għattilkom li għadu kemm ħareġ, ma sfortunatament anka tnedija formali uffiċjali tiegħu anka forsi permezz ta' kunċerdina naturalment kellha tiġi post-posta sakemm issa ma nmurx ukoll ma' dawk l-attivitajiet li semmejtilkom li qegħdin jiġru online. Id-dettalji għalihom permezz ta' ToniSant.com. Qegħdin insemmu dan is-sitwazzjoni u dawn l-affarijiet li qegħdin fihom bħalissa ma jistax jonqos ukoll li niġbed l-attenzjoni lejn silta ta' Walter Micallef illi kiteb 19 senilu fl-2001. Kien sottomettija jidher li anka għall-anja tal-poplu ta' dik is-sena, imma ma ċettawiex, ċe ma spiċċax ma dawk mażulin biex jieħdu sem fil-konkors ta' dik is-sena. Però huwa xorta ħariġa fl-album tiegħu tal-2003 Minn xejn, qed nirreferi għas-silta 2020. Dan huwa Walter Micallef. Rasna fis-sħab, saqajna fir-ramel, imneħrna fix-xajr u mtlejna bil-qamel. Sejħula ħelwa saret miżbla ta' skart minn minex ġofija u ndokra din l-art. Biex nfittxu nbidluha l-abnija ta' għamjin bil-qoxra sabiħa u minn ġewwa mmermrin. Meta l-medda bnejnija u lejna l-fuq, walkemm baqgħu battala sostnejna s-sol. Iżda it-trabi tweldunna b'nifisom maqtuħ u dorna l-Kristu sabiex nieħdu r-ruħ. Iżda r-raġġi tax-xemx u l-ponot fil-ġilda, ix-xita ta' għaxtu erquna fil-qirda. Il-ħut li qbadna kien ġavvalenat, biżjud u l-qatran u l-baħar kontaminat. L-asafar tal-passa evitaw din it-triq għax għarfu li minna diffiċli li tfiq. Meta ftaħna għajnejna kien diġà tard wisq u minn laħaq ħallejna xtaqilna r-risq. Minn stana ma' snin ma rjejx f'art imbeda mal-ħbieb u l-familji li żraw firda u mibeda. U aħna għexna bit-tama li għad fil-ġejjien
terġa' ssir art ħelwa għal żmien dejjem. Fejn tisma' tfal jitku jilagħbu bil-ferħ u niżiraw f'ħamrija li ħelset minn melħ. Man-nisa m'għadhomx iżommu 9 xhur u min jasal sal-ħlas beżan mill-futur. Kien hemm minħabba l-wilds figurat u minn ħeles ħesren f'mument id-disprat. U jiena nalaq bejn dawn l-erba' ħitan u ngħaddi l-ħin nikteb jon kella xurban. U jekk alla fis-sema tas-sew u ħanin jeħlisna dis-sena 2020. Walter Mikallef profetiku tas-sew hemmhekk bis-silta tiegħu 2020 li ħarġet kważi 20 sena ilu oriġinarjament. Hawnhekk forsi jkun tajjeb ukoll illi nsemmu r-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Hemmhekk taraw illi Mario Dobono u Walter Mikallef pereżempju ħadu semm f'diversi edizzjonijiet tal-anja tal-poplu anka rebħu b'kanzunetti diversi matul is-snin ukoll. Imma jorbot ukoll ma l-aħħar silta illi għandna u bix-xira illi nagħlqu b'dak illi iddeċida illi jagħmel Joe Demicoli fil-kanzunetti satiriċi tiegħu u umoristiċi fl-istess ħin għal dak illi jkun għaddej. Hawnhekk din id-darba qabad ma' John Laws u l-famuża tiegħu fejn tarawni tkellmunix minn madwar 45 sena ilu, issir kwarentina 2020 minant Joe Demicoli. Xeffet fuq l-annimali. Korona veru krudili baxxira siju nammetti. Mikrobot taħt mikroskopju neħilna nejk u il-motetti u fejn tarawni kelmunix għalli il-virus ma jimxix. U fejn tarawni
kelmunix il-għalix il-liħ ma kommandix. U bil-kwarentina 2020 ta' Joe D'Amicoli minant John Laus, ħana ġejna f'bim tal-poddata tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, jiena bħal dejjem nfakkarkom il-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u l-ssib tagħkom infuskom u minn qalbi nawguralkom bħal dejjem is-saħħa.